Na Tari je počela škola prijateljstva. To je 7. put da se u letnjem kampu nađu deca koja su izgubila roditelje u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Osnivač organizacije Naša Srbija, koja se brine o deci, Dragan Đilas, kaže da je ovo način da se ta deca izvedu na pravi put. Škola prijateljstva na Tari će primiti mnogo dece koja su izgubila najbliže. Oni će kroz igru i celodnevne sadržaje narednih nedelja učiti i zabavljati se. Ovogodišnju školu otvorila je tenisarka Ana Ivanović. Meni je stvarno, kao što sam stekla čast i želela bi ime svih sportista, znači da otvorimo ovu školu prijateljstva. Pojedina deca dolaze sa Kosova gde često nemaju osnovne uslove za život. A život u Orahovcu je veoma težak, zato što živimo u jednom prečniku od 500 metara, oko 450 ljudi, bez slobode kretanja, ne samo ići u albanski deo i ako ode, veoma je rizično. Cilj ovakvih kampova je da omogući deci da se usavršavaju u raznim aktivnostima, da nauče sve što im je potrebno za normalan život. Na ovaj način mislim da država pokazuje, bez obzira što je ovo nevladina organizacija, da ipak neko brine o toj deci. Naša osnovna ideja je da im pomognemo da budu što bolji đaci. Humanitarna organizacija Naša Srbija već 7 godina pomaže deci koji su u ratovima izgubila roditelje. Programima ove organizacije obuhvaćeno je oko 1000 mališana.